Chamgei chamanikab Jehova akoto kwek tugul ngui tugul lo mitei. Kongoi boroindo age kokeny ne kakonech Jehova betutab rani sikobit ketestai kengalal kibagenge eng ng'oliot ne sobei nebo logoiwek chemiachen. Kongoi amu kingomi yu kokiking'alal tugul kibagenge kiro ng'alek akobo yetunet. King'alale akobo katerteret neo nekiterteri emoni kemite ak Jeiso. Yekitach Jeiso aketach logoiwek chemiachen ko kikaterter kot kote. Kikinai ng'oliot nebo let nekimwa kole inendet neiterteri konamei tuguchu. Akimwa kokeny kole inendet neiterteri ketepche tuwai ng'echeret nyu nebo laitornatet kou ye kiaterter aketebi ak baba eng ng'echeret nyi nebo laitornatet. Bikyok kikitachech achek tugul kemong'chi bounatet akelaitoran koboto Jeiso amu ki lagok ko ki chekinyoboni bounatet akone checho tuguk tugul chebo arorutik chekisib koaror Jehova akokochi werinyi asikobit kekonech akichek ko ki werik ak tibik chebo bounatet en taget nekakitach ng'oliotab Jehova kekurenech tugul werikab Jehova. Ara betut rani kemoche kebe akoi kwenetab logoiwek chemiachen. Kibendi akoi kwen nebo tetutiet neo nebo Sarunet. Kibendi kwenet nebo kochortagei tuguk akoi taunet keyoe kipsengwet ak ng'ony atya nyokochortagei kora kotogosta akoi betut nekimondoi eket kebendi Kabarak. Kwenunitoni ko nekimwa kole eng kitabut Jeremia yemoche kesoman kemoche kesa siketestai. Baba ndoiwo ak indoiwech, ndochi kastoindet ak kerindet, ndochi ng'oliondeng'ung kokasak eng mugulelwekab bikuk yeimutchinigei bikuk ak ikurchinigei bikuk sikoek bikuk. Kimong'un eng ng'oliondoni eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kibendi akoi kitabuni kararan nekisire Johana agenge nekichomei Jeiso. Inendet nekichome Jeiso mising. Eng kitabuni Johana 3 kenyoru ng'oliot ne rahisi ne metit ne ng'alekab metit yo kisomoni ak ng'alekab metit eng lagok. Komwoe kole amu kicham Jehova ng'ony mising kot kokoito werinyi nekikinegei simalus age tugul neiyoni inendet ako sikonyor sobondab koigeny. Kicham Jehova ng'ony kot kokoito werinyi. Yutok ko kwen nebo ng'alek tugul. Ole iwong'chingei ng'alek tugul ko chomyoni. Chomyoni kosababishani kobit tumdaetab korotik eng Calvary. Chomyoni kosababishani kituiyo chitondit ak Jehovainondit eng moetab Maria akeundan komong chito nekelach bortab chito eng sobetab Maria anan eng banyekab Maria ak kowekab Maria ak itondab chitondit eng Maria. Ak eng oritab chichotok komite kipsengwet sobondo nebo koigeny. Mi sobon orit ne sobon nekikibet eng kabungutab Eden ak inyokekonech kokeny eng katuyet neketuiyogei Jehovainondit ak chitondit
asikomuka kesorwech ak kekwetyi lembechek chekibit chebo inendet nea. Ngiwe kokeny ichortegei iwe akoi maotik inyoru maotiot Jeremiah kong'ololi ng'olyondoni kolen Jeremia 3:1-3 kole kimongcho Jehova keny kolenjo kiachamin eng chomyet nebo koikeny kiachutun anyun eng chomyet netala. Chomyetab kipsengwet kobo koikeny. Jehova neichutchinegei, neimutchinegei. Kichechi amune sikochorgei kipsengwet akoi ng'unyuni kecheyatab Adam kosir malaikaisiek ak kosir korotinwek chemildoigei eng cheptombirironik eng kosiswekwak akoi koityech achek chekimengisiei eng ng'unyut kitikin nekikure kecheyatab Adam. Amune ko ni. Kitabutab Taunet komwoe ng'olyondoni kole Taunet 1:26 komwoe kolen amu kimwa Kamuktaindet kole ongeyai chito eng itondonyo kou kerkeindonyo ak ingoba ichek injirenik chemi nyanjosiek ak taritik chebo barak ak tuga ak ng'ony komugul ak tiong'ik tugul cheichutegei ng'ony. Kimwa Kamuktaindet kole ongeyai chito eng kerkeindonyo. Jehova kwanda werit ak tamirmiriet. Kap Jehova family nebo ole toror mising kokile ongeyai chito eng kerkeindonyo. Kingotou koyoe kole kitoi anyun Kamuktaindet koyai chito eng itondanyi. Kitoi koyai chito eng itondab Kamuktaindet. Kitoi koyai muren ak tie. Kiyai chito eng itondanyi. Akalen ongeyai. Nitok ko ung'otiet neoo nebo Jehova inondit nebo uungu. Amune sikonyo kipsengwet kochorgei akoi kecheyan yo ko kicheng'e itondanyi. Kimaimuch kometo itondanyi ako kiisub itondanyi. Nga kikiyai chito koek chito neityakat ak kikochi probation kekerot. Ngokasit kechomchi kwam ketitab sobon akosop koikeny. Malaikaisiek chekimi barak ko kikakiyai akichek eng atebonoto. Kikichomchi koek cheityokotin akemwoch ng'atutik chebate kokasit. Kingochilil komokyigei tunotet malaikayat nekekure Lucifer. Ketimta eng kipsengwet. Kingokaketimta kikoch malaikaisiek chun kosopcho koikeny. Amu kakasit. Ko nemakasit koturturta kwo kowendi emban agenge. Ker ng'olyondoni yu. Eng yu amu kikere ng'alechu ng'alek cheechen ko ngisoman Johana nebo tai 3:1 komwoe kolen amwa kole kaso tupchoni kale okero koitet agenge chomyet neu ne nekichamenech kwanda kot kekurenech lagokab Jehova ako kichoto achek amu nito anyun ko maingenechi ng'ony amu kimanai inendet. Chamanichu ki lagokab Jehova nguno akotomo keng'any kit netun kiu. Kingen kele yetun kaking'any inendet kekerkeitu ak inendet amu tun kikere kou ole u inendet. Yetun king'any weketabgei nebo Jeiso
kekergeitu ak inendet. Ki lagokab Jehova kikialech koyam, kikityachech koyam, kikiityechi manda koyam, kibo kipsengwet nebo koyam, mamyelet kebendi, kikindaech kombet nekikinamenech amakimetoech akoi yetunono. Nito ko misingi nebo kwenetab ng'alek tugul chechortogei kobendi kimasi ak kimasi. Chortogei chu akoi taunet, nyokochortogei chu akoi tun keker Jeiso konyone nebo oeng. Yu ko chomyet Calvary. Ianyoru rirenetabkei akatach eng yoto Yetindet, kikityach sobondanyu komye eng Calvary. Sangutab Jerusalem katumda laitoriatab kipsengwet ak ng'ony korotik chekikisorune tugul cheyomu kong'ete yu akoi taunet, akoi chito netai nekiyan logoiwek chemiachen, aketwaita akoi tun chito nebo let netun len woi akochut ket nebo kipsengwet. Korotikab Calvary, korotik chebo Emmanuel, korotik chesorunisiei. Ni ko kwenet nebo arorutiet nebo keny ak arorutiet nelel akoi betut nekikere Jeiso eng wekenyi bakei nebo oeng. Ker ng'olyondoni, kamwa kole kingokakoit betut nekiyamgei kwa Jeiso akoi kot nebo barak akiyam Pasaka eng koyoto, kap kibwotyin kune kotab akot John Mark, lakwetab Mary nage, amu yutok yekingityach Petero inyokwo akoi ipkokony kurget sikoriopto chepto ipkokas kole ngo Petero ipkoleito kakas tugetab Petero. Yuto yeki kwenetab ole kituyechin atkan kora. Uyo yuto kora yekikiame igorto. Kero kamwa kole akingokakobata kakwam Jeiso igorto ak alamalaikchik, ako kakonam makatiat. Ker ing kitabunep Johana Injili 18 komwoe kolen 18 koit agenge komwoe kolen yekingokakomwa Jeiso ng'alechu koba ak alamalienyi kolanda eng kererut nekikure Ketro ole kimi mbaret nekiwo inendet koboto alamalienyi, akingen koronoto Judas akine neking'wektoi inendet amu kicham kowendi Jeiso yotok koboto alamalienyi. Kingokakonyor Judas lugetab asikarik ak kiptainik chebunu tisik cheechen ak Parisaik kobwa kotinyei taishek ak kekenganik ak karik chebo luget, kwa anyun Jeiso ko kakonai tuguk tugul che bwonjin inendet, akilenji ocheng'e ng'o, kowolchi kolenji Jeiso nebo Nazaret. Kolenji Jeiso inendet, akitononi koboto ichek Judas akine neking'wektoi inendet. Ak yekingokakomwochi anyun kole inendet kobebatai akobutyo. Ni ko kabungut yekingolanda eng Keturo koba kabungutab Getsemane. Kabungut nito komi ing'ony
nebo tulwetab emitik ole cham kotuyechin Jeiso ak malaikkyik. Imuch ko kabunguni kobo chorwa nebo Jeiso amu kicham kowendi yoto posoi. Kiamune sikowendi kabungui? Oloto bo kabungui kokergei ak support nebo ole kibute chito amu kikibutyi eng kabungutab Eden. Ipkotelele Jeiso ochat kebeberta nekimi chito yekingobutyin tengek asikobit kokwetyi tengekto eng ground ak support ole kimite chito akoterter en tulwetab Calvary. Ker ng'olyondoni ngisoman eng kitabutab Marko 14:32 ikose komwoe kouni kole chuto ko ng'alek chemoche sikebun chekitupche yekibendi kekere ng'alek cheechen akobo tetutiet neo nebo sarunet ak ole kikiwongyi ng'alek chekimen chebo kamuktaetab Jehova yekingo kobortos ak kimnotet nemoche kolus ng'ony kotieme kitut eng kimnotet akot eng meet. Katuiyo kimnotosiek oeng chebo bounotosiek oeng, bounotet nebo mesundeito meet ak bounotet nebo lapkeiyet nebo koikeny ak yetunet. Chematarisiek oeng chebaregei. Ker ni kale akiit koret nekikure Getsemane akilenji alama alienyi otebe yu ye asoe akimut Petro ak Jakobo ak Johana akotoi kokwongyo mising ak kworokenso akilenji ichek arokeni sobondanyu mising akoi meet otebe yu akoripse akiwa tai kitikin akibutyi ng'ony akosa kole ngomukoksei komie kosirtoeno sainito akimwa kole Aba ngimukoksei imukokse tuguk tugul eng inye istoeno kikombani ako makouye amache ako kouye imache. Kibut akosa akole Baba ngomukoksei koistoenogei sait neunito ni. Atyo korir korirchi Jehova kolechi ngomukoksei koistoenogei kikombani. Ki kikombet neiboru ng'wonet anan ko sumu. Kicham ko kikombok ko kikindo sumu sikikoi mokoitiek chekakikartat asinye kwo akot ngokatakosobei netya kome haraka kochokyi. Kole ngomukoksei koistoenogei kikombani, kikombet nebo meet, kikombet nekikakinyit ng'wonet ne hatari. Ng'wononoto ko tengekto, kikombetab tengek nekilasima koee Jeiso. Kilasima kotuiye Jeiso kikombanata akotakolen eng kamuktaetab kimnotetab konunetab kei nekikochikei meet asikobit kokwetkei ak bunyot kokubut eng kelekab bunyot kiptengekyot simalus koikeny. Ngomukoksei ngikose kelen kirir akorirchi Jehova ipkomong kaotik chebo korotik. Kisababishan koriaktan borto ipkotumunegei kong'ik chebo kaotik cells. Yani orokenet nemi barak. Kikenyor biik cheng'ering eng research akobo orokenet neu noto. Tengekto bikyok komnyata korok. Ngele melektab tengek ko meet komelen meet nekilitoli, meet nekilitoli, meet nebo koikeny. Chepng'esut nekiwo chito komildogei ako kiwo koterterioti
akwo nemugul kobirirtagei agoi chepngesut nebo koigeny nebo luset nebo koigeny. Kiagoi keyai kiy singot kogus kongito kokon kenam ak kengus eng meet nebo koigeny. Ker ng'olyondoni kitabune Matayo kong'ololi ng'olyot neuni. Matayo 26:36 komwoe kolen 26:36 komwoe kolen kale amwa kole kinyanyun Jeiso ngitoune sosom ikose kolen ak yekingokakotien tiendo komanda koba tulwetab emitik. Yeityo komwochi Jeiso ichek kolenji kinochok okwek tugul ako bo ane kembouni amu sirat kole tun abire mestowot akoyesta kechirek chebo akwet ako yetun king'eta andoenok awendi Galili. Ako kiwal Petero kolenji ngot nginachu tugul akobo inye komakoi kinacha ane. Kose kalaskei chito ne sanguine kale makoi kinacha bwana, makinacha ane. Akot nginachu tugul chu. Lakini kamwa Jeiso kole kibirei mestowot akoyesta akwet. Melen kibiret agenge ne anyiny, kibiret ne korom kabisa nekikiboisie kibogesiek spaikinik chekikinde kornok. Kibire chito korotik eng borto akebir inach ngor. Birutik chekibo betusiek chotok eng sheria chebo Romanik ko kikibire chito kiboget 40 kong'et agenge. Akot Paulo komwa kole kikibire kiboget 40 kong'et agenge. Akecheng'e biik bwalelunik chebire chito. Kale kikisobene birutik. Kikibir kiptaiyandani. Kembout. Boisioni kobo kembout agenge. Nekakiraigei kambasaka Jeiso akotar akipko sasaet nekoi nebo Johana 17 nekisasaet kobunu grupisiek 3 amu kasa akobogei aityo kosa akobo alamalaik aityo kosa akobo ing'weny. Amu ikere 17 inotok kokisa agenge akoi 5 kokisa akobogei nyokong'ete 6 akoi koite 19 kokisa akobo alamalaik kokong'ete 29 kong'ete 20 akoi 26 kokisa akobo ng'weny. Sautik 3 chekimen chekosa akobogei, kosa akobo alamaliet akosochi ng'weny. Chekitupche saoni komakingen kele kisoe ano eng oret kowendi. Makingen ngo kitakomi ko anan kimong'okwo. Tom makielesanech yekisoe lakini kisasaet nekoi eng Bible. Chekitupche kero uroni ng'olyot kale kole Petero akot nginachu komakinocho mpaka mwisho. Lakini pichait nekiro Petero tuguk chekikitoi sarunindenyo ko mang'alek. Iro kebire ole kibirtoi bwana, ole kiyoitogei biik chebo tikikoik chetinye kipcharitisiek chekweri kong'ut banyek borto. Maraisi. Kole komwei Petero kotom kotar kipsoiwet kakoesio Jeiso konyil 3 akochut ole tui. Kingotar kipsoiwet nebo let kobwat ng'alekab Jeiso. Kingotar kipsoiwet nebo let kale kotom kotar kipsoiwet. Kingotar kipsoiwet kogusyi kong Jeiso Petero. Ebwat akobo agenda. Ang yetuiyo konyek chebo Jeiso ak chebo Petero kochut ole tui Petero. Kesulda ng'alek. Memukoksei.
inganda kimuti Jeiso alamalaik somok kolejin obwa kebe tugul ko kingwan kito nekibwoti amu kimurtoiyot komaraisi tanyo kepenyoni amoche kiro ole te ngwonindo nekimi akoi mutiet nekimi ak ole kikortotitoi biik en betusiek choto ak nyalilda nekitinye oroni kakoit bunyot neo boriet nebo shetani kiborio ak Jeiso kipsengwet keturu inyokoborio en jangwani betusiek 40 chekitinye Jeiso kokerukutkei kiterter akoborio ak Jeiso betusiek tugul chekiamdoi logoiwek chemiachen en ministry nenyin ako maitenge akot mwanya urani koborio en kabungutab Getsemani finally koterter Jeiso Itayat Jeiso ko ainet nemareru beek bunu moenyi ainosiekab beek chesoptos kikitiache chekitupche en ngwonindab agenge nekichorgei kometo tolbisto tugul ak inyokolach kobutinyo nebo chitondit sikotumta korotik chesobondo chekimi orititab nekikakimaluge banyekab chitondinyo en Maria etumda korotik kobun orititab korotik nekele sobon kalomuye kitoku kibunik kome Kristo akobo achek nesire mising anyun kokakituye kesorwech eng sobondanyi Romanik 5:10 kikisorwech eng sobondo makorotik group O positive negative lakini orititab korotik en transport nekibune korotik noto amune sikelechi Israel moam banyek koboto korotik amu eng orititab korotik komi sobondo amache atar kouni chekitupche kingwame Jeiso Pasaka nebo let komwa akonam kikombet tatya kolechi chu ko korotikyuk ngisoman Mathayo 26:38 chuto ko korotik chekitumtoi akobo chechang akobo nyoetab kat nebo tengekwokik kingokakokoito kokimit tiemutiet eng rirek cheechen ngisoman eng Mathayo inoto 26:36-39 kipkorir Jeiso kokamanda akorir kokim kongwanit ipkoyach kiyokyi malaikayat Luka 22:41 akoi 44 ipkiyok malaikayat inyokotoret kokaikai ole churtae we okainyo Kiptayat churtae kerin kwandangung akondoin manane ime Jeiso akobo tengekwokik kikitiachech ngelusie kokakicham mecham tengek akomwechi Kiptayat Jeiso sikitiachin akiwendote koi raia neitiakat amu imanda nebo logoiwek chemiachen ngoberurok Jehova kondoiwok ongesa kemwochi kongoi Jehova kongoi Baba Jehova nekiyai kipsengwet ak ng'wony akiminingei ngeldebesaikab kelyekuk kitoror kaineng'ung akobo boisiet neo nekiyai asikobit isoru chito ak ikwetyi bunyondit nekikakoratech akopanganech kondaech chepngesut nebo koikeny itororin yetoketesetai eng ng'oliondoni kimurtoiyot kosinyo kwenunyo sikotok yetunet akotok kole kikisorundech ak katiaknatet nebo Calvary wang makeng'ung en tugul chekerei ak tugul chekosei ak tugul cheityin ng'alechu kongoik kaberuret ak katiaknatet ak boiboiyet eng kakasetabgei nebo sorunenyo kindoi taing'ung sobonwekyok eng koming'inetabgei wang makeng'ung koyookse eng kainetab Jeiso Yetindenyo amen.